Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kikatu kan ni kinong pet iki hotel Hakandai Lat Shillong kilapan pau bakan don ka jingkta iki badi kinong jong akai perthei lada ompat la bha ban so thu Henry lada kanja kumbala palat kubor ka seng kinong nya kali tourist kan kham penjenjare kinong wan banwat kali bakin leche ki jaka jong akai ya kan ni lapan pau da kawai kanong pet hotel bah Hakandai Lat Shillong Hadian baka All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association kelai khubor banaduk ka khan rutarik kan khang yaki kali kamai bakit nongwan kai na Assam ban lejbu ikinong jengok kai ha ki jaka badon hakeleng ka jila Meghalaya haba persyang manikran bat ki weipat ki bapenyat hotel ha PB haba yadei bat kani laka kta ni meki bon ki kentat banekran ha kamera bat batai bayakan ni hab banekran ha ka association jogitrai bat kinong penyat hotel Kalian cuti dan apa juta? Nak kalian jomite kumang ong ba komentate nimpat dabun kita ki gas ki ki bawan minta ki bansawan ru ki de ki guru ti lada kumta kana de ki khang kita ki turis ban yu tega lese kan tan hi ka jingta khale kusat yang iru mar lese ki gas kin thon no ki mu kwawan mah kinong ba ngithat chef kali Indonesia tay ti malong ngapat nang manong hadu kata-kata naman nipat ya kata-kata lingbay kata-kata komte jeng ngapat nang manong Ya ke bawah ki dampun ki bawan. menta sedang kadang di off season ti kan sedang puja itu ti menta nanti ki puja kom tahi ki pun ki group hingi kita dan bawan kita traveler itu teh kita buat absen room untuk. Tengah jika sak ni hotel jupi kan kena hotel ni kes hotel. Kan. Kidan am kali lokal ki turis lokal ke yang dekat hotel jupi. Kidan hangi hajan nama kidan tu kistan yang tu kita bisa dan stan tu kisah yang. Selong bakal kambu je ya turis mau bikin wat kali. Kalau chef kali. Kalau Kibabun kidai naik ki bawan kai. ni sini kibun ki Nepal South na Mumbai Delhi ki group kita